Ćao youtuberi, ja sam DJ Gamer, a vi gledate jedan uvodni klip u kojem hoću da vam kažem da na mom kanalu ćemo snimati isključivo samo igrice Android, a to su FIFA 15, ovako otvaranje pekova i to sve. Pa snimat ćemo i Minecraft, Agario i još neke možda i horror igrice koje vi ako vi budete htjeli. I htio sam da vam rečem da opišete u komentare koji bi vi specijal za 20 subscribera. Znači imamo za sada 24 subscribera, svaki dan raste, znači subscriberi rastu gotovo nemoguće. Znači moj cilj 100 subscribera i onda samo dominiram, drugo mi ne treba. Znači moj san 100 subscribera. A hvala mom rođaku na reklami, dosta mi je pomogu. I to je to ljudi za ovaj klip. Znači pišite dole u komentare. Ako vam se sviđa ostavite like, share, subscribe i ćao.